Amen. Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada, mga kanemars, mga kasin. Manipod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Barangay 31, Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City. At yung manay na sumangbay, ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? High blood pa rin ay. Problem of the day ko na nagayam. Ayan. Sa programa pakaibasahan di surat, pakasaritaan di parikot iti biag, di may isa nga pagayam tayo nga problema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo, kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz, nga umay manen mang ted biag, ti may isa nga pakasaritaan ti parikot iti biag, ni Ma'am Britel, iti San Fernando, La Union. Alright, hindi nga ro din irugi nga ibasa, kendeng ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni Ma'am Britel iti San Fernando, La Union. Nga ina pinauluan iti mani gumatang kay iti mani. Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam nga Ma'am Britel. Dear Kasin, sagbay man ngayon nag-isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Idanon ko man kasi niyong ti nabara akablaw ko kada kayo nga agserserbi di Nemars Studio. Kasama tayo nakablaawak, itinaragsa ka pa nagbibuya dagiti naruway nga nang subsubaybay met kada iti nga programa nang runa kadagiti sponsorship. Ilingid naklatan itinagan a Britel. Wenno ti awag da kanyak, Ma'am Britel, gaputa may saak nga maestra. Dua atawen paylaeng nga mangisursuro ak iti high school kasinyong. Nesem akon nga agdingdingig kadagiti programa yo iti Facebook. Nupay saan ko nga masango no live. Umanayan nga i-replay ko tunggal malpasen dagiti lesson plan ko. Kasta unay ti liwliwak, kasta unay ti panakaliwliwak kadagiti na dumado mga pakasaritaan ngayon kay ibasbasa. Kadjak pulos impagarup nga may saak tumot kadagiti mapadayawan nga agsurat. Angin kasla saan ko mga saan ko mga mapadayawan gaputa ngamin deti surat ko ket adda parikot na nga inak pabalakadan kada kayo. Agbasbasa kami pelayang iti kolehiyo iti kursuming education idita nagayan ayat kami kay ni Topper. Bueno ni Sir Topper nga may samat itan nga maestro. Ket talo atawenen nga agayan ayat kami kasinyong nga ti ammo kidi ket awan ti dumteng nga nakana a problema mi. Nga da kamin iti agkatuluyan. Ngem dimteng ti panubok kada kami kay ni Topper. Idita nagdesisyonak nga mapan mangisuro ijay lugar nga nakayanakak iti syudad ti San Fernando, La Union. Nagbati ni Topper ijay Baguio City nga sa dinno nga nagamamu kami ken nagadal kami iti college. No pekasta nagkinari kami iti tunggal maysa nga uray no agin nadayo kami. Ket awan to apulos ti agbaliw iti marikrik nami iti maysa ken maysa. Ngem nagbiddutak kasinyong iti talek ko ken kuana nga dinto agbaliw. Gaputa namin pinsan nga nagbaliw ti amin. No kasano napasamak
kastiuman nga rugyak ti amin. Di mo kadi kaya ti sumurot kanyak iti La Union o rita si digmatlaeng dito'y Bagyo. Jack may madesisyonan data, love. Amumet nga dati pamilyak dito'y. Kasi ka, apay nga di mo kaya tegsapol iti pangisuruan dito'y. Dito'y tanga mangisuro. Tapos saan ta nga ginadayo? Amumet nga nagrigat tegsapol dito'y. Ken kahit ko kumadyay ayan mi. Taas si Degak ba't iti pamilyak? Nang runakit ni, masaksakit ni nanang. At least ka, napigsa pa na dagiti naganaking ka. Ken alalis to siguro ti makasapol iti eskwelahan nga pagisuruan iti La Union ngem dito'y Bagyo. Amuklatan. Di mo man la maadaywan dagiti barkada mo. Saan mo't kidi nga barkada ti rason na. Talaga lang nga. Kahit ko may suro dito eh. Ala, mangantan. Adapay pa palang tadamdama. Ala, no nakaikid din kan, nga dito iti kahit mga pangisuruan, kat saan mo kaya ti sumurot kanya kiti San Fernando. Agkari ka nga rod kuma, toper. Ha? Ikarin kanya, nga orin agin na dayuta. Awan ti agbaliw ka data. Nangruna king ka. Ha? Apay nga nangruna kanya. Kit lalaki ka. Ado ti sulisog dito eh. Aglalukit adayo aking ka. Awan ti pagdanagam, love. Sa anak tong agbaliw. Dinto agbaliw ti panagayat ko king ka. Uray no agin na dayuta. Kasti ko nam. Asidig madla ti San Fernando. Dito yung Baguio City. Namnamaik nga road nga. Kanayon kantulat tayo umay sumarungkar When love. Awan ti dana. Uwen nanang imanugutan nito per. Nukasta. Agawid ka dito anak ko. Uwen nanang taditaak ngagsapol iti pangisuruak nga eskwela. Narigat kami dito Bagyo. Kan kahit kumatlaeng no aside kakada kayo. Atay saan ka di nga dito balay ti pagyanam. Kompormento nanang. No asidig lakit dito balay ti masapulak nga pagisuruan pakastrik nga eskwela. Kat uri di takto nga agyan. Ngim no saan? Mangkitak to ti dagus ko. Tauray no masansanak to may sumarungkar kada kayo. Ay higit na saya at anak ko. Daam ta agpatulong tayo kadagiti amamu tayo tapno alis to ka nakastrak iti pangisuruan. Alakit nasaya at no kasta nanang. Talaga nga narigat ti sumapol iti eskwela nga pangisuruan. Aglalo kada kami nga karadraduar na lang kapaspasa na laeng iti board exam. Iso nga agyaman ak nanang no adda amutay nga pagpatulungan. Aywan anak ko. Aman nga asin na Apo Diyos. Kung sapay ko asidig kantulaeng dito ayan may tapno na makapagdidin natay matlaeng kadatatang mo kandang iti kakabsat mo. Alawan nanang. Apay nga naliday ka, love. Ha? Kuha, love. Into nabigat nga minin nga bumabaak iti San Fernando. Ket, naragsak ka kumaa. Ta makaawid kay ti lugaryo. Makaden naman ti pamilyam. Kaya posible nga makastrik kanto ni ti pagadalan nga pangisuruam. Nalidayak at sipod idi nagayan ayat ta. Italaing nga may dayo aking kay ti mapayat. Sidigmat laeng ti San Fernando. Kasano nga ron nagpadpadatan ton nga ado ti pakakumikuman na. Kasano no awan ton ti oras ta
iti maysa ken maysa. Akit anusan ta takinay kayat mo met ti mapan mangisuro idjay ngem ditoy. Narikat kami ditoy. Ken maawatam ko ma. Naibagak met ken kan ti kasasaad ni nanang. Malaw mo. Ket sika, di ka din nagbalo ti panunot mo. Di ka din makombinsir nga. Saanen. Di ti kulatan. Tapno no makadenak met ti pamilya. Kasano tangarod? Yan tangay di tamot pa'y nangisuro. Di tamot pa'y mangisursuro. Ipamaysa ta pa'y laeng ti trabaho ta. No bilang laeng ta makastrikta nga dua. Agurnong ta. Para iti masakbayan. Kumakit agin asidig ta lang. Apay. Kailiw naktuunay Kituin Kit api si ka, dinakto ka di ka iliw na mapayag nga dinak makita. Ha? Ay, saan man na? Api ko mga saan? Kaslakay kayat mo pa yung may adayuak. Saan? Api ngagpanunot ka di kasta. Para matlaeng iti karera ta detoy. Sika, kayat mo iti mangisuro iti logaryo. Kat siya, kayat ko mo iti mangisuro iti logar mi. Saan kan nga malidayan? Bakit yun? Umikan. Ito na into no bigat. Nagawid ka ni Jay yung lugaryo. Mabayag to nga di ka maagkan kan maarako. Mabayag to nga di ta makapagpapas iti ragsak. Kit no kung mailiw ka agad di umay ka, bumaba ka. Unto. Mayak to. Ay kasano ano dinak to kailiw di na sa anak to nga may sarungkaran sa aman ko nakmat. Di man nagdram-drama man ni love ko. Kasano harod no adan to makita nga sa bali nga niya. Dan to makita mo sa bali a babae na damamam mo nga napinpintas ngem siya. Para kanyak sikat kapintasan iti amin. Kunamla dayta. Aman. Amay katiwan. Nakurang lati romansa dayta. Ngamin kiti patpatay ka unay-unay to per. Amom love. Tsak kaya nga mapukaw kay di biyag ko. Kastamot kanya. Isungawan ti pagdanagam. Tuper. Katsika. Baka dantungot mamamom nga sa balik. Siya? Oh, no way. Never nga mapasamak dayta. Talaga? Kituin uren o ginadayuta. Si kantulaing ti lalaki ti biyag ko, tuper. Anya nagasat ko king ka. Sige, romansain ka pa yung arot. Pumababak man dito. Dito yak man na bumatok. Ito nagbaitan na kitilupon. Tuper. Tuper. Shucks, tuper. Anya, baka kahit mong ibabawin, di pangadeng mo nga mapanmangisuro jay lugaryo. Saan dito mo? Saan nga kaputa? Kailiw ko to dito. Deta ti aramidem nga pangigawid mo kanya. Deta ti aramatem nga pangigawid mo kanya. Saan na mabalin? Tanay bagakon ka dananang. Namnamain da. Nga tong palik ti karit kadakwada. Sige. So ti kunam. Basta ti kanahin mo nga panpanunutan. Kanahin mo nga lagi pa in love. Dinto agbaliw ti panagayat ko king ka. Talaga? Wen.
Ah, oh, oh, oh. Ang bayat nga, pagpapapastay ti ragsak. Baka mabalin mo pa nga, ibabawit iti pangedeng mo. Ha? Anya? Kung kunaklain. Ito eh. Oh, oh, dito ka di ka iliw dito eh. Huh? Oh, 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 saman. Kailiw ko to. Ah, kahit adaywan ngor dito eh. Huh? Masapul. Masapul, love. Oh, po Diyos ko, sana ka di kaskas na. Parparigatin nakmat. Yung kunaklaing. Sige. Ah, oh, tuper. Ah, love. Ah, tuper. Tuper. Ah, love. Love. Tuper. Di ka di pa maturog balasang ko. Nay, anya ti oras ti kunamon. Jack, mo't makaturog na nang. Apay, ado ka dedagiti ubraam nga. Di mo pa'y nalpas. Nalpas ko mo't din ti lesson plan ko nanang. Angim, panunutik laing nga ni Toper. Apay, saan ka di pa nga imawag kang ka? Kang kaano ka di nga umay pumasyar nito eh. Diya karoon na mo nanang. Eh di ka naman nagsalita kami. Aging ga ita. Awan ka lumot pa'y tinastrikan na nga. Pagadalan nga pangisuruan na. Anya? Nagbayagan. Tsaka man na mo nanang. No di na ka no awang kanugasat na nga makastrak iti eskwelahan nga pangisuruan. Baka ag negosyo kanulatan, iti bagyo. Negosyo? Ay anya karot serbi na ti inadal na nga kinamestro no ag negosyo. Diya ka mo, mahilig matimot motor, aglako ka nun iti motorcycle parts. Nalayang mat nga agkuting-ting ti motor. Diyak man na mo. Isupiti pa kaluksawak yung kuwana. Nagado digiti plano mi. Nagado digiti arapaap mi nga. Tunuyan mi nga dua. Akas mestro ken mestra. Sakit. Ibagak nga dito ilat nga minan. Dapi bakante ti ipagadalan nga pangisursurwak. Uri i-rekomenda kisuna. Agam di namat kaya. Kayat namat tagtali na iti bagyo. Kayat nalaeng yan itag negosyo. Ngem na tamang isuro. Okay. Pagsaritaan yung nga nalaing anak ko. Numaornos yun dahi ta. Ti problema karon nanang kat natanggan ti ulo na. Maala-ala-ala. Sapay ko maornos yun tumadla dahi ta. Awan iti parikot nga di marisot. Nasaan nga madalan iti napintas nga nasayaat nga saritaan. Nangruna kada kayo nga agayan ayat. Maalawin nanang. Ikarigata ka ti maturogin. Tamasapa ak pa'y mapan iti eskwela yung tunubigan. Alawin anak ko. Ala, maturog tayo nga ruta. Uy, Ma'am Britel. Oh, si kagaya Ma'am Julie. Oh, agdan tamanin nga agmerienda diti kantin. Sige ma'am. Oh, itay pa lang nga madlaw ko nga nakamulingling ka. Ada ka di parikot mo, Ma'am Britel? Ha? Kuha. Awan mo't, Ma'am Julie. Amok tilangana ti ada parikot na. Nangaroon na kadating nga babae. Ti ka di ka ayan-ayat mo nga da bagyo. Ha? Ay na. Nabayag mo nga gamamuta, Ma'am Britel. Nasingid tamot nga pagayam.
Mabalin mo nga ibaga kanyak, no, da problema. Tama nga, no. Mabalakadan ka. Agyaman ak, Ma'am Julie. Kuha ngamin. Tangkin ulo ngamin ti nobyok, ijay bagyo. Marigatan lang arudan nga sumapol iti pagadalan nga pangisuruan na sadyay. Di na pala kaya ti umay dito eh. Ay, abak lang dito yan ta. Dito ilatan nga mangisuro. Pagpambar na ti pamilya na. Ang kaslamod la jak amo nga. Ti barkada na ti di na maliklikan. Ay, narigat no kasta. Di na pa siguro na ipapas ti kinabaruna. Jak manam mo. Nagadot arapaap ni idi. Nagadot plano mi nga dua. Sakat ibaga na agnegosyo laeng yan iti motorcycle parts ka no. Ay na, LQ kay garod Narigat ti kasta, no agap apa kayo ta sakat LDR kay pay. Deta pa iti maysa. Nagasitig lang ti bagyo dito i San Fernando. Kat no kuma mailiw kanyak. Di ka mapailaan nga may naksinarungkaran. Danda ni makatawinan nga di kami nagkita. Ay, kasi kabayag? Wen, itilaeng cellphone, Ma'am Julie nga. Agsarsarita kami. Di na ka nakailiw? Di na ka nakailiw nga makita? Nga maarakop ko ma? Ay, Diyos ko, delikado dahitan, Ma'am Britel. Amang ano anya, Ma'am Julie? Amang ano, ada sa bali na mapaspasamak kinkuana di bagyo. Ha? Anya? Kas kumatian niya. Kat di mo lataan mo No kunam nga dandanin makatawen nga di kayo nagkita. Di man laag effort nga umay kat asidig madlaeng ma'am. Bakamot nga da sa bali nan. Pasensya ka na ma'am. Anya? Ala, mangantan ma'am. Saan mo na panunutin daytan? Baka no maapektaran pa ti panangisurom kadigit estudyante. Uwin mo't kid di O sige. Mani, gumatang kay di mani. Mani, gumatang kay di mani. Unin mo't daytan? Ha? Anya day ma'am? Day aglako ti mani Dahil panangawag na kadigiti gumatang. Mani, gumatang kay di mani. Mani, gumatang kay di mani. Nasustansya. Kahit kadagiti estudyante. Kahit kadagiti mestra. Ay, wala niya, ma'am. Nagalasmot kami di panangyawag na kaditi lako na. Mani, kuna na pinagsaron no. Ay nga. Dalakit di sa bali nga kahit nasa uan. Uwin nga rod, Ma'am Julie. Gumatak man kiti. Kasla. Kaya't makaramramanan nakmatin iti mani itinangin ko ti panangibagana ti mani. Bakamot sa bali ti kaya't nasa uan, Ma'am Britel. Ha? Anya ko, ma'am. Ti kahit sa bali nga kahit nasa uan. Bakamot adda sa bali nga mani nga mailiw. Ay, sika nga talaga, ma'am. Nakababayin ka digiti estudyante no mangigda. Ay, amida. Mature dagiti estudyante itan. Sa bagay. Mabit lang, ma'am. Tayo naggumatang iti mani. Sige, Ma'am Brita. Mani, gumatang iti mani. Mani, manong, gumatang man ti mani. Ay, uwan, ma'am. Dumanon dinan, ma'am. Sige. Sagma mo na tamanim. Ha? Ay. Awan ti manik, ma'am. Nga madalakok nga mani. Sika, ma'am. Ada ka di maniyo, ma'am. Ha? Ay, bastos po kayo dito nga glako. Saan? Gumatak iti mani. Itilakom nga mani. Damdamagig no sagmamano. Ako, ma'am. Adadeti sa sangapulo, ma'am. Adamot ti sagbabain ti, ma'am. Deta na ta. Sagda 20 pesos sen. Deti ka di naadat. When saan, ma'am? Deti ila ta naadat yan.
Kahit ko amin tinaadat. Ay, agpada tagaya, ma'am. Kahit ko tinaadat ama ni ma'am. Oh, deti, ma'am. Deti ti bayad ko. Ma'am, da kayo deti na, kabaro nga maestra dito aya. Ha? Saan met kidi nga baro? Ada inne mabulan kon nga mangisorsori dito eskwela. I mean kanain kay nga makita nga italaeng nga gumatang kay itimani. Na nakuak lang amin kadeti panangyawag mo. Nga, dati. Ado nga timang dildil ma'am. Ako na, mani, gumatang kay ti mani. Deta mo titi simbikat nga, kumbaga trademark nga, panangawag ko kadagay ti gumatang ma'am. Madi ka di ma'am. Mabastusan kay ka di ma'am. Da kayo amam no, kahit yo, paritad daklat ang aglako dito yun ma'am. Ay saan? Awan timbaga kas dyan. Kaya mo kami no, mabastusan kay ma'am no, ibagak ti mani. Dajela pa nang ibagam. Lipatim day dyan. Okay lang matkid di. Sa bagay. Open-minded mo, di kiti estudyante itan. Pudnot ako na ma'am. Pero nga, katawa da, no, ibagbagak ti mani. Saan mo nga dagulitan? Sige ron, thank you ma'am. Diti ka nahin mga panganan ma'am, pagmeryendaan? Uwen, apay? Amok to nga roden ma'am, ti umay ko pagtambayan nga paglakwan. Ha? I mean, good na ibagada kanyak ma'am. Nga, dati ka barbarukan nga maestra, kada mo pa asawa na. Ha? Siya, ti bagbagam? Uwan ma'am. Nung maikarkariak laeng, aglakla ko ti mani, iti may nga maestra. Nagasatak ko man ma'am, no, palubusan ang agdaton king ka. Ha? Italaeng nga, agam amuta. Jak pa kiti amutinagan mo. Siya gayam ni Vince ma'am. Vince? Uwan ma'am. Benancio, ti agpepesonagan ko ngayon. Vince, ti awag na kanyak dito eh. Nabayag ka din naglalako ti mani dito eh. Nabayagan ma'am. Si Katak dito yan ma'am. Okay. Kada kayo ma'am. Anya ka dito matay tayo nga nagan nyo. Siyak ni Ma'am Britel. Awagan lang latan ni ti Ma'am Britel. Ay! Apig katawa ka. Nakakatkatawa ka di tinagan ko. Ay, saan mo't ma'am napintas? Ngayon ti lang pakakatawa ak ma'am. Baka datan ti naikari para iti may second may isa. Ha? Uy, anya ti bagbagam? Ngamin ma'am. Katain nyo Aglaklako ak ti mani. Anya ka di ti English ti mani ma'am. Peanut. Peanut. Si ka ma'am. Brittle. Peanut brittle. Uwin kaya man niya. Katain nyo ma'am. Bagay tayo sa ma'am. Ha? Kung nagbagay tan sa nga duwa ma'am, peanut, sika brittle. Peanut brittle. I'm sorry Vince, di ka di? When ma'am, Vince tinagan ko ma'am. Venancio, Vince for short. Pasensya kan when pudno nga awan pa iti asawak. Singelak man, ngem adan nobyo. Ha? Ang no adan nobyo yung ma'am. Kaya nasawan, umay na kaya susunduin dito yung eskwela? Saan? Ngamin awan dito eh. Anya? Sa din ti ayan ti nobyo yung ma'am. Ada di bagyo. Nagadoon iti damdamagi mo. Inako, nagsubli ako niti ayan ti gayem ko nga, padak nga mestra. Thank you sige ma'am. Basta, nung makita kayo dito ma'am, kat mangig yung iawag ko, di dati lakok ma'am, umay kayo gumatang manin. Win. Sige nga rod. Nice meeting you, Ma'am Britel. Nice meeting you too. Vince aya. Uwan ma'am, Vince. Laglagipin niyo ma'am. Vince tinagang ko ma'am. Venancio. Vince for short. Sige.
Adda ka di ubra manak ko. Ah, awan mo't nanang. Nalpas kon, kalkalpas ko lang yung lesson plan ko. Api ka di? Ay, kwa. Ay, adda ka rod sa nga ilim. Ha? Sino nanang? Ay, lalaki mo't anak ko. Umay ka no agpasyar. Saan man nga iso tinubyam? Na dinamag ko tinagan na. Anya tinagan na, ma'am? Ay, nanang ko na ko, ha? Ay, Benancio. Benz ka no tinagan na. Ay, ha? Tiaglakla ko ti mani. Anya? Tiaglakla ko ti mani di eskwela, nanang. Api ngayon may dito eh. Ay, diya mo aing kakit di sa nga ilyanan at saludsodem si kanti mang saludsod. No, anya tiranta na dito'y balay. Sige, nanang. Naimbaga rabi, ma'am. Ma'am Britel. Mm. Naimbaga rabi, mat, Vince. Kasaram nga naamon ti balay mi. Ado dagiti gagayim ko nga. Padam nga mangisursuri di eskwela, ma'am. Ket intortured ko nga sinaludsod ka dakwada no sa dinno ti balayo. Oh, ket apay. Anya ka ti bagam. Anya ka ti rantam nga imaimpim masyar iti balay. Kasti ko naking kay tay, ma'am. No may karkaryak lagi ti nga klaklako laing ti mani. King ka nga maisa nga maestra. Balubusan na ko, mamam, nga agdaton. Ha? Oy. Vince. Pudno nga awan pa iti asawa. Ngayon na ibaga kan, nga adanobyo iti Baguio City. Nabayag kami. Talo atawen min. Ma'am. Uray pa'y adanobyo yun, ma'am. No di kayo pa'y nagkalay siya. Tapela siguro mo't namnama, ma'am, nga saan kayo nagkatuluyan. Ala, kasla mo madlay karkararagin nga di kami agkatuluyan. Itinobyo, Vince. Ay, saan mo't nga kasi tiket ko sawan, ma'am. Ay, kasla mo lang ibagbagan nga, agsina kami to. Kasla mo lang kalkararag. Pasensya kan, ma'am. No man nakabasulak ti imbagak. Kahit kulaeng ngamin, ma'am, nga iyam amumot ti bagiking ka. Kaamangan ko na. No adamot namnamaking ka. I'm sorry to say, Vince, lading itak ng ibagaking ka. Diyak kahit namang namnama ka. Ala, na ibagbagamot kanyag dagiti padak nga maestra. Nga nasingpot ka kanong, nagagat, nga awan kanu pa iti asawam. Angin, ibawing mulatan iti sa bali deta marikriknam. Ha? Ang sikamot ti nagpitikan ti pusok, ma'am. Ay na, Vince. Sa bali mo ti ipit-pitik ti pusok. Adan sa bali ngay ayatet. O sige, ma'am. Udno ti atap ko, gati ka pa naturog anak ko. Maturog kan, kanya orasan agalaunan. Diyan ka rin makaturog, nanang. Apay, panpanunutom ka de. Tinubyom, ijay bagyo. Uwi, nanang, may sa. Asin no pa'y kuma. Dati sa nga ilim itay. May samot tayo dyan, nanang. Apay, anak ko. Medyo nang kumante saritaan nyo itay. Nga pinaay mo itay ibaga na nga agdaton king ka. Uwan nga rod, nanang. Ang siguro may sa kalpasan laing nga nagpakada. So magmamanulaing nga minutos. Nag-message kanya. Naamuan na pigayin ti Facebook account ko. Hanya, kaanya ibagbaga na. Alakata. Diyan ka mo, nanang.
Ibagbaga na mo ito, nga. Oray ka tabasahig ti message na. Kuna na, ala pasensya kan amam no din inistorbo ka itay. No sa anak man nga maikarkariking ka, gaputa maestra ka, ket aglaklako akla iti mani, maawata. Gaputa maestro gayam ti nobyo yo, iso nga awan nga rutin namnama. Taglaklako akla iti mani. Kas naman lag sa self-pitin. Nga kas na konsensyain na. Ngem amo ti Diyos. Nga saan nga gapo iti trabaho na nga aglaklako iti mani no apay nga saan ko nga i-entertain so nanang uhan ambok tayo ta anak ko. Kata saan nga kasya ti kinataom. Ang himtipan panunutin na. Gapo ta saan nga professional iso na kasla iti nobyo. Iso nga pinaay ko iti daddato na nga ayat. Oh, ay na, awatom latan anak ko, nasakit siguro tinakom na. Iso nga, naibaga na ti kastaking ka. Alabebe amon, maturog ka, tanan masapa ka pa nga mapan eskwela into no bigat. Alawin nanang. Oh, abi nga kasla. Di mo matsangsangwon din ta merienda, Ma'am Britel. Si kagaya, Ma'am Julie. Tatay ka pa lang at chat at chat, text at text. Cellphone na cellphone. Ngilawin pa yun, di ta pansit nga ginatang mo. Ay, kadi. Sino ayaw ti ka-chat mo? Ti kadinobyom? Pay agawid, may kadi dito eh. At kita kay kadi? Ha? Kuha. When, i-chat ko tinobyok, ang hindi mo tag-reply. Sino nga ti ka-chat yung nga? Dati nga rod, chat ni Vince Kanyat. Anya? Nag-chat ni Vince Ken ka, ma'am? Hindi pala rabi Tapos tibigat, nag-chat manan. Kaya agsorry. Baka kano kinagurak, iti message na di rabi Kat kunag, saan ko akagura isuna? Pudno nga rod, ate nadamag ko, Ma'am Britel. Anya nga nadamag mo, ma'am? Nga agar-arim king ka ni Vince, nga tiaglako ti mani. Ay, Diyos ko, api nga nakilkiligin ha. Uy, si ka Ma'am Julie pakit bagay kayo mo, nataerisuna. Napintas ka. Ang isuna laing ta. Aglalako laing ti mani. Uy, anya ko man, naglalako laing ti mani, Ma'am Julie. Saan nga issue day ta? Para kanyat. No ayat, awan ti pilpilyan na nga estado ti biyag. Angem, gaputa ada ka din nobyom? Imbaga kini events day ta. Nga adan nobyok, nga adan dya bagyo. Iso nga saan ko nga inikan dinamnama. Ay, kaasi pa ni Vince no nabasted. Amo ma'am, no agpauyumot nga rodi dyan, nakaro. Ha? Ala, awan ba tinaramid ko nga mati, Ma'am Julie? Imbakak na tipod no. Kung kunaklaing, ma'am, agpauyo day dyan, madamdamalaing, okay manen. Kasta aya? Mane, gumatang kay di mane. Speaking, day dyan, kasi ka diti lang at agpapauyo. May diti asidig tayo, Ma'am Britel. May diti ayan tayo. Mane. Good morning, Ma'am Britel. Ma'am Julie. Good morning, Metking ka, Vince. Good morning, Vince. Ti ko lang itay, no, di nagkablaawanan, iti good morning, Ma'am Britel. Di ka gumatang iti mani, ma'am? Saan pa'y lang? Madi mo to inaldaw nga, mga anak iti mani. May mayat amam no inaldaw.
Anya? Na may mayat do inaldaw ti panangan iti mani. Naragragsak no ka. Sa balin samat ngamin nga mani ti bagbagam, Vince. Ay, kwa. Dakat pa sa bali a klasit mani, Ma'am Julie. Ti ko na may mayat ni inaldaw nga mangan iti mani. Ta nasustansya iti mani. Nangruna kada kayo nga memestra. Ta siyempre, mangisuro kayo. Tati mani, pampasirib ka no. Saan nagpe-peso data, Vince? Saman, ma'am. Ala, gumatang kay mangar, ma'am. Ala, sige. Gumatang ka ro, takanek to damdama. Ay, sige, ma'am. Mano ka din gatangin niyo, ma'am? Tay dati nga, ginatang ko. 20 lang. Tinaadat aya, ma'am. Tinaadat lang. Sige. Natitibahid ko. Saanin, ma'am? Anya? Babayam latan. Saan mo babayadan para kin ka nga talaga data? Wow! Talagang napigsa ka nga talaga, Ma'am Britain. Libre pa yan, ti maniking ka. Kasta nga talaga ti agayat, ma'am. Ited na nga libre. Aglalo ti lako ka man Diyos ko, mababain ako. Oy, Vince, saan mo unikit ni agblabla siya ni Ma'am Britel? Alay ka dyahin, kaglako dyahin. Ang mga machismis isuna. Baka machismis kayo. Ay, api ko machismis kami, ma'am. Kataw mo ti matigar arabidin mi. Di kami, Ma'am Britel? Uwan mo't kit di sige. Parawang kay pangarod. Tayo nagpaila ako dati nabating lakok amani. Mani! Gumatang kay di mani! Mani! Gumatang kay di mani! Anyati ko naman ako. Kunak na ng... Nojak maura yan ni Toper nga umay ditoy. Siya kung ti mapandumanon iti bagyo. Di naman kiti umay dito kanahin nga napaka kumikuman na. Busy ka no kadagiti suki na nga mapanaggatang iti motorcycle parts. Kada mapanagpatarimaan. Ay, no kasta intuloy na tinegosyo na. Uwan na nang. Ang magsarsarita kay pelaan nga agnobya. Uwan mo't na nang. Masansan nga di kami ang kinaawatan. Anya. Masansan nga agapa kami gapo deta kinatangkin ti ulo na. Sayangan na di nala sayangan na ti inadal na. Kay kayat na kit din deta. Una ta marami dati kay kayat na. Tanong amin agnegosyo igim na ti oras na. Mabalin nga agubraw no saan. Deta nga barkada na Sino aya dagiti barkada na. Dagiti babarkada na sigo din nanang. So ngayon nakjay nanang. Tagsarita kami nga nasayaan. Tadyak kayat dati pagturturungan ti relasyon mi. Alaalagan anat kang aron anak ka Kaya data panagawid mo to pa ikat na Kanto man mangisuron into no Lunes. Nakasaramot dati imbaga ni Toper nga address ti si motorcycle nga shop na. Sa dinuta ti ayan. Inakman padasin ni Jay. Nagabangan mi idi. Padasik man ni Jay boarding house nga nagabangan mi. Baring numadanong ko isuna sa Jay. Saan ako ngagtugtog? Total, awit ko mat dati duplicate ki. Tuper? Tuper? Ay! Britain! Apita ka dito. Ayop kayo! Sino ka doon, mababae? Kwa? Ay, may lang nakisarita?
Nga lamo-lamo kayo. Ay, kuha. Ay, may anak kang palawag. Ayop ka. Ayop ka. Ayop ka. Agore ka. Ibatan na. Hindi ka agtungpa. Ay, may saka mata babae. Ay, pungot-pungutin ka ito. Ibatam tabok na. Agtaray kan. Ayop ka. Ayop ka. Gusto ka yung aramitin ditoy. Isuman lang di mo kaya ti umahijay. Isuman lang di mo kaya kita ta. Sa bahay ka aramitin. Ay, may anak kang palawag. Love tarupam. Labem tarupam. Love. Kaano pa yung naramid mo kanya? Kaano pa yung aramidem tikas ti kanyak? Ha? Tuper. Makawanin na ko ba? Kaano pa aglibak ka pala itay? Nakita ka mismo ti aramidem? Ha? Oh, nagimas di panlangan mo, ti mani-mani na. Idinto nga siya, mangnamnamang ha. Aray ko. Rumbig na laing na tamatungpa ka. Saan nga tungpa? Nasaksakit tinaramid mo, lagsakit tinaimatanga ka mismo. Apay, nainimas ka di ti manina, tayo siya babae. Aray ko. Sumbatan na! Sumumbat ka! Nainimas ka di ti manina! Nakastaw na ti panlangan mo itay! Mapakawanin na. Ngum saan ko ipatpatig di nga babae. Tandaan ang dito. Di kan to pulos mapakawan to per. Nasisayad no agwin naswastan. Agsinatan! Love, pagsaritaan ta dito labem tarupam. Anak ko, nailiwliwag mo ka din tinapasamak. Nana, makalawas nga di kasimsimrek iti pagadalan. Sana bali nanang ta, naka-ifailak mo't lakit di ti live ko. Uwi na angim, rumbang anga, liwliwa ti bagim anak ko. Makatulong king ka no agsubli ka. Noing ka mangisuro, sumurik ka, andap no ti kasta, adap pa ka kumikumam. Sangkit nga ada kala dito ibalay nga agpanpanunot, nalaglagi pa may tinapasamak. Nasakit para kanyak na anak. Nakalpasan ti amin. Kaslawal lakin ko anak. Dati nabayag panawin nga. Maawatan ka anak ko, kasta nga talaga. Nakit na ilawan isuna. Dahil dyan ti pakakitaan nga saan nga napudno ti panagayat na ka. Kahit naminduan nga imay ni Vince, angam naminduamot nga di mo sinango. Piman mo't dahil dyan, mangnamnama. Naamuan na siguro di napasamak king ka. Iso umay nakakumaandi nga yan. Pasensyan anang jag pela kahit ti sumangoy ti sa bali na tao. Ala. Bebe amon anak ko, lipate mon day jay nga tuper. Kasaan nga isut ti na ikari para king ka. Agyaman kakit de, tanailiklik ka iti kaskin kuana nga di mapmapnag iti may sa babae. Di mapmapnag iti may sa amane. Ninanang mo tiban. Ay, kuha. Isubit ti listoryam ngamin kanya. Ala, maturog kan anak ko. At abareng no, agbali ti panunot mo. Kat agsubli ka, ting ka mangisuro ni iti eskwela anak ko. Malawon nanang. Manawag ka nga ron. Uy, Ma'am Britel. Apit itay ka pala nga talyaw. Asino ayat sa pulam? Ada ka di orayan? Ada ka di paspasong Adam? Ha? Kuha, Ma'am.
Ma'am Julie. Oh, ada ka di kahit mo nga damagan? Talual daw nga minin nga jak nakita ni Vince. Ti aglakla ko ti mani? Nga ni Vince? Uwan ma'am. Oy, apay, mamiss mo ka di, Ma'am Britel? Ha? Agko ma'am, saan? Nasa lunsod ko laeng. Ngamin, kasto nga oras na kwada dito eh. Na ipukpukaw na ti mani-mani, gumatang kay ti mani. Angin may katlong aldawitan nga awan. Ket, apeng nga sa pulim ma'am, mailiw ka di? Ha? Ay, saan? Oy, kailiw na ni Vince. Ket di mo ko mapansarungkaran, ma'am. Ha? Siyak nga babae, ti sumarungkar ken kwa na? Mati I mean, kahit ko saan, ingka je baro nga paglaklakwan na. Ngamin, saan nakano kayatin taglako dito? Taapay mo, ket adumati agatan ken kwa na dito. Ay, ket jakam mo nagpauyo nga Ha? Puno saan? Adalikliklikan na. Baka adahan na kaya't ang makita. Anya? Baka adalikliklikan na nga tao nga di na kaya't ang makita, tatunggal makita na. Baka masaksaktan. Oy. Ha? Baka si kamot tilikliklikan na, Ma'am Britel. Uy, Ma'am Julie, tila ibagbagam. Kadagpaiso mo. Saan ka di nga binasted mo idi? Uy, nangim, imay man pala naglako ti kabigatan na. Baka naudin nga panaglako na. Amulaguri ka. Imay ije balay idi. Namindo nga daras nga imay, idi nakalivak. Angim saan ko nga sinango isuna. Amangan na isot nagpauyuan na. O kitam, amangan no si kang agpaiso ti rason no ape nga di na kahit umeglako dito yan ni Vince. Sa tino ka diti, paglaklakwan nan ma'am. Tanong masangok. Enakto ka sarita. Ay, kayat ko dahita. Sige. Dito ti paglakwan na nga baro. Saan nga eskwela? Pilaan. Ha? Garahe iti jeep. Ingka sadyay. Ijay ti baro nga paglaklakwan na. Ay, sige ma'am. Inakto nga rod, into numalem. Da kayo gaya, Ma'am Britel. When Vince. Anya ti bubrahin nyo dito eh. Aglugang kay ka diti jeep? Saan, Vince? Sika nga talaga tinanantak. Ha? Kula ni nanang, namindwa ka nga may nagpasyar di balay niya. Pasensya kan saan ka nga sinango. Okay lang, ma'am. Maawatak kon. Maawatak ti aminin, ma'am. Ha? Anya ti maawatam? Nga sa anak nga naikarkari para ka. Gaputa may isa ka maestra. Ket siya, aglaklako laing iti mani. Saan nga paiso data, Vince? Ape nga rod nga dinak sinango idi, ma'am. Ken ko nam idi, adan nobyom. Iso nga, inawat kon ti amin. Inawat kon ti gasat ko. Nga siya, gaputa saan ka professional. Saan ka sasauti kasta? Awan din magbagak nga, gaputa saan ka professional. Anya. Awan din magbagak ka kasta. Uwan, ma'am, ti panagawat ko. Kayat mo, tinobyom, nga may isang nga maestro nga siya. Tapno ibagak ken ka, nagsina kami kinito per. Ha? Uwen, awan kami, gaputa na duktalak. Na imatangak na mismo ti pananglipot na kanyak. I'm sorry, ma'am. Sorry no kastaman tinapasama ken ka. Okay yan. Awan kanyak day jayen.
Nagalistok na rin nga nalipatan ni Suna. Katsi ka, damagig man. Api nga di kami aglalako ti mani ijay eskwelanin. Kuha ma'am. Naganganar kami dito, adado ti aggatang. Adda ko may gimatangin Pudno ka dito ibagbagada nga. Adalikliklikam nga makita ijay eskwela. Ha? Pudno ka di? Nga siyak tilikliklikam? Pudno ka di nga di nakayatin nga makita, Vince? Kuha. Di kinapudno na, ma'am. Wen, aminin. Masaksak tanak amin no makita ka. Nakanayon nga may parupa kanya. Nga syakit. Saan nga may kari iti may nga maestra. Saan ko ngayon baga ti kasta, Vince? Ngam dayta panagawat ko, ma'am. Saan mo nga panunutin dayta? Iso nga pangaasim. Ado ti makamis ka dayta manim. Ha? Adda ka di nga rod manik, ma'am. Da kayo ate da manina. Saan ka kasad kayo? Ado ti makamis ka dayta lakom nga mani. Ha? Lawlawagan nyo nga mina, ma'am. Api nga kastamot pa nagsasaong kanya kon. Ma'am. Kasla nakapurpormal ka maten. Oo na, ma'am, ta. Professional ka. Siyak. Mani vendor laeng. Kung naktumanen, ulitek. Saan mo nga lalangan ti trabahong? Wen, agpaiso nga professional agaputa may saak nga lisensyado nga maestra. Ngemsi ka. Nadalos ti trabahong. Ang naibagayo itin, ma'am. Nga didak kayat, gaputa. At uwin, imbagak idingim saan nga gaputa glaklako ka iti mani. Naibagak king ka ididay jay, gaputa adda idi agda mga nobyo. Ngem itaawanin. Iso nga pang-asim ko, ma. Diya kayat nga ti panagriknak. Siyak ti aking basol no aping nga saan kan nga may laklakot mani ijay eskwela. Diya kayat nga magilti ak. Iso nga ilawlawag ko king ka, Vince. Saan nga issue dito pa naglaklakom ti mani? No kayat mo, ituloy mo ti panagdaton mo kanya. Tapno ipaniknik ko king ka, no lakid din taman, mapaniknik ka, nga napudno ti panagayat mo. Apikid din nga saan? Ha? Apikid din saan nga? Apikid din nga saan ka nga ayatan? No talaga nga, napudno matlat panagayat mo kanya. Anya ti kahit mo asawan, ma'am. Ituloy mo ti mang pasyar kanya. Ituloy mo ti agdaton kanya. Kitanta yun. No anya ti pagturungan na. Saanin, ma'am? Anya? Salatan. Kababain mo't no, ipilpilit ko ti bagi. Ibagbaka karutking kan, nga ituloy mo ti agdaton. Vince, nawaya akitan. Awanan tinobyo. No kung maidi nga yung bagayo, ma'am. Ha? No kung maidi nga yung bagayo, nga ituloy ko. Ngayon saan, met? Didagmat sinango, idi, ma'am. Unay ka mo, hindi ka mat makaawat. Kasla mapilpilitan kayo lang amin, ma'am. Kasla kaya't yulaeng nga mayag agpasyar. Tapno no, nadalos ti konsensyayo. Saan nga kasta tikit ko sa ang panagreknak kasta, ma'am. Unay mo Vince, dungig ka. Babayan nyo natin, ma'am. No, naikari nga sa anak nga maikarkari ka na kayo. Ay, dayta ka man, dagulit ka. Mani, gawatan kay ti mani. Ala, basta na ibagaking kan. No kayat mo, nga ituloy ti agdaton kanya, umay kalatag pa siya balay. Kaya sabi ko, ma, agsubli ka di eskwela, nga aglako iti mani. Ado ti mang sapsapol king ka jay. May sa kadakwada nga agsapsapol king ka. Uwa na, ma'am, tadet yung laing mani nga lakok ti kay Ketyo. Ha?
Awan din bagbaga kakasta, Vince. Ala, panawang ka, kit ni malado akon. Ururayanak ni nanang. Basta no kayat mo, ituloy mo tiyag daton kanya. Uri saanin, ma'am. Ala, bahala ka. Naglabas pa iti sumagmamanungal daw kasi yung saan lat nga nagsubli ni Vince nga may naglako iti mani iti pagadalan nga pangsursurwak. Jack yung pagarup nga kasi gayam ti karabaw ti kimot na. Nga no agpauyo ket agses self-pity nga ibababa na, tagibasitin na, ti trabaho na, ken ti bagina. Awan mo ti amok nga inaramid ko wenno inbagak insawang ko nga nakapasakitan tinakam na. Ang Jack amo. Kasla, ibababa na launay ti bagina. Uri no ibagak pa yun nga ituloy na ti agdaton kanya. Kat saan lang nga konsensya, saan lang nga guilty marikrik na kasin yung. Ada dagiti gundaway nga mailiwak ken kuana. Ada dagiti gundaway nga sapul-sapulek ni Vince. Nang runa idi nga saan pe nga kasya nga agpapauyo. Idi kanayon nak nga mapagkatawa. Idi nakaragragsak, nakaganganay kay nga aglaklako. Ang imita, tunggal makitak malabsak iti paglaklakwan na iti mani. Naragsak mo't. Angim no, makita nak, agdumog. No makita nak, kaslamal pa iti abaga na. Jack maawatan dahil yung marikrik na kasin nyo. Jack amo no agayatak kinkuana nga weno saan. Basta kahit ko kumang agsubli ti dati nga Vince. Tabare nga tsansana nga da kami ti agkagasat. Ada di kiti magbaga kanya kasi nyong nga Jack kanu agsarday nga mapan mga lukoy tirik na takasya kanu ti ugali na kasya kanu kinatao na nga no mapasaktan agpauyo medyo nauneg di sugat na. Angem alangan mo nga siya babae ti mapan mga ayo ken kuana. Kumbaga kasi nyong kung nati panunot ko apekit din nga siya ti mapan mga ayo ken kuana ket babae yak kay iso ti agdatdaton idi. Angem kaslamet agprotesta kumontra ti pusok. Kumontra ti riknak. Tati kayat ti pusok. Saan na balen nga ure siya ti babae nga siya kung ti umasinig ket okay lang. Importante agsubli ti dati nga Vince. Dahil ito'y launay ti parikot ko kasin yung maestra ak ngem adda dagiti banag nga Jack masungbatan maipanggep kanyak, maipanggep iti biyag, maipanggep iti rikna ti tao. Agayatak kadi kini Vince. Weno saan. Dahil ito nga rod ti pakabuklan di surat ko tasapay kumada na ibati na nga adal liliwakin pagsarmi nga ti biyag. Kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kasin yung kadagyaman akmet ken ka ti anos ken laing mo nga nangurnos ken nang tedbiyag dati nga pakasalitaak. More power to your program and God bless everyone. Pahabol ko lang kasin. Vince, no man mabuyam dito nga programa, no man mabuyam ket mangigam ti panakaibasa na dito surat ko. Please lang, Vince. Saan ka kumangag papauyon? Adda akla dito nga mangururay ken ka, mangnamnama, nga ituloy muntot panagdaton mo kanya, itatanawaya akon. Vince, isublim ko mati dati nga ganaygay mo, dati nga kinaragsak mo nga makisarita kanya.
mailiwak ti dating events. Day jalaing kasinyong. To'y mailiw nga pagayam mo. Britel, iti San Fernando, La Union.